Mu gihugu cya Tanzania ibintu bikomeje gufata indi ntera nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko, gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugaragaza ko amatora atigeze aba mu mucyo, ndetse kandi ikindi gikomeye cyane, aya matora ntabwo yigeze yitabirwa na bamwe mu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko nka Tundu Lissu akaba afunzwe mu gihugu cya Tanzania ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi. Hanyuma rero nyuma y'uko igikorwa cy'amatora kibaye kikarangira, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye birara mu mihanda itandukanye mu bikorwa by'urugomo by'imyigaragambyo rero igaragaza ko batishimiye ubutegetsi bwa Madamu Samia Suluhu Hassan wasimbuye John Pombe Magufuli ku butegetsi ubwo rero yitabaga Imana. Ni byinshi rero bikomeze kugenda bigarukwaho. Ubwongereza bwasabye abaturage babwo kwigengesera. Leta z'ubumwe za Amerika yasabye abaturage babwo kwigengesera, ndetse n'abakorera imiryango mpuzamahanga birumvikana bagiye basaba abo bakozi kwigengesera. Hanyuma ikindi ni uko polisi y'igihugu cya Tanzania yamaze gushyiraho gahunda ya guma mu rugo mu mijyi itandukanye, cyane cyane nk'umujyi wa Dar es Salaam, ndetse ibindi bikomeje kuvugwa ni uko bimwe mu bikorwa by'abahanzi batandukanye bagaragaye bashyigikira Madamu Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu uri ku butegetsi, ndetse no mu ishyaka rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi, mu by'ukuri bagabweho ibitero bitoroshye cyane yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu buryo bufatika bw'ibigaragara, kuko biravugwa ko amaduka amwe n'amwe ya bamwe mu bahanzi cyangwa se bamwe bavuga ari kumvikana mu gihugu cya Tanzania yatangiye gusenywa, andi yatangiye gutwikwa, bigizwemo uruhare ndetse n'urubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye bigabije imihanda bamagana ubutegetsi bw'igitugu bwa Madamu Samia Suluhu Hassan. Hanyuma ikindi nakubwira ni uko umugaba mukuru w'ingabo yihanangirije abari mu rugomo rukomeje mu gihugu cya Tanzania. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu, General Jacob John Makunda, umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, akaba yavuze ko amategeko agomba kubahirizwa kandi ko abagize uruhare mu mvururu ziri muri iki gihugu bagomba kuzabibazwa. Yongeyeho ko ingabo zirimo gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu guhagarika izi mvururu, ndetse banasaba abari muri ibyo bikorwa guhita babihagarika vuba na bwangu. Imyigaragambyo yakomeje ndetse kandi yakomeje kwiyongera mu mijyi minini cyane hirya no hino muri Tanzania, ubwo abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora ya perezida w'inteko n'inteko ishinga amategeko yo kuwa gatatu, bavuga ko ari ibinyoma. Amagana y'abigaragambya barenze umupaka binjira mu gihugu cya Kenya, bafunga imihanda, bacana umuriro, ndetse kandi banasenya ibyapa bya perezida Samia Suluhu Hassan biri mu mihanda hirya no hino mu gihugu cya Tanzania. Polisi ya Kenya ikaba yatangaje ko abantu babiri aribo bapfuye ubwo birukaga bahunga polisi ya Tanzania. Gusa abigaragambya bashinja guverinoma kuba yarabangamiye ubwisanzure mu gihugu cya Tanzania, kuko umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubu afunzwe, ndetse undi akaba yarangiye kwiyamamaza muri aya matora. Ibintu byongereye amahirwe menshi cyane yo gutsinda kuri perezida Samia Suluhu Hassan muri iki gihugu cya Tanzania. Uburakari bwiyongereye ku wa kane nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangiye gutangaza ibyavuye mu matora, aho Samia yabonye amajwi hafi 95% by'amajwi mu ntara ya Mbeya, ni mu majyepfo y'uburengerazuba. Abashinga amategeko b'umuryango ubumwe bw'Uburayi kandi watangaje ko amatora ari uburiganya bwari bumaze amezi menshi cyane bukorwa muri icyo gihugu cya Tanzania. Umunsi w'amatora waranzwe n'imvururu hagati y'abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na polisi mu gihugu cya Tanzania. Nyuma yaho umuyobozi w'igisirikare cya Tanzania General Jacob Mukunda yashinje abo yise abatifuriza igihugu neza no kwangiriza imitungo ndetse no guhungabanya abantu mu gihe cy'amatora. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu mujyi wa Mwanza uherereye mu majyaruguru, mu gihe havugwa imvururu no mu murwa mukuru Dodoma, ndetse n'umujyi mukuru wa Dar es Salaam. Ubucuruzi kuri ubu uri mu mutekano muke, kandi imihanda minini cyane yaho ikaba yamaze kugenda ifungwa. Kenya yaburiye abaturage bayo kutivanga mu myigaragambyo ku mupaka wa Namanga, aho ubucuruzi muri ako gace bwari bwahagaze. Polisi ya Tanzania yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abigaragambya. Ambasade ya Amerika muri Tanzania yatangaje ko umuhanda ugana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dar es Salaam uri mu nzira nyinshi cyane zikomeye, zakomeje rero gufungwa n'abigaragambya. Umwe mu batangabuhamya yabwiye BBC ko yabonye amagana y'abigaragambya binjira mu mujyi wa Mwanza uri ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria, kandi ukaba ufite abaturage benshi cyane nyuma ya Dar es Salaam. Yagize ati nyuma y'iminota 10 gusa twatangiye kumva amasasu ndetse n'ibiturika by'ibyuka bijyana mu maso, ati tunabona abakomeretse barimo kuzanwa aho twari turi. Guverinoma yategetse abakozi ba leta gukorera mu ngo zabo
kugeza ku wa gatanu mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wo wavuze ko amakuru avuga ko umuturage n'umupolisi bishwe mu mirwano yo ku wa gatatu ari ibintu biteye ubwoba cyane mu gihugu cya Tanzania. I Dar es Salaam hashyizweho itegeko ryo kuguma mu nzu mu masaha y'ijoro. Amakuru BBC ifite ni uko mu bitaro bya Muhimbili byo muri uwo mujyi byakiriye abarwayi benshi cyane bakomeretse. Murandasi nayo yakuweho hirya no hino mu gihugu, ibintu Amnesty International ivuga ko bishobora kongera gukaza umurego. Yasabye ubuyobozi kwemerera abaturage kubona amakuru nta mbogamizi. Hagati ariko biravuga ko abigaragambye bari gukoresha porogaramu ya walkie talkie yitwa Zero mu gutegura imyigaragambyo. Biteganyijwe ko Perezida Samia azegukana manda ya kabiri nyuma y'uko abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza muri iki gihugu cya Tanzania. Tundu Lissu, umuyobozi mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari muri gereza ashinjwa ubugambanyi, ibyo we ahakana, kandi ishyaka rye ryanze kwemererwa kwiyamamaza muri amatora. Undi mu bahanganye ukomeye cyane Ruhaga Mpina wo mu ishyaka Act Wazalendo nawe yakuwe ku bemerewe kwiyamamaza muri iki gihugu cya Tanzania. Samia yatangiye kuyobora Tanzania muri 2021 nk'umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida John Pombe Magufuli. Perezida Samia kandi yabanje gushimirwa kubw'imiyoborere ye, gusa nyuma guverinoma ye yaje gushinjwa guta muri yombi ndetse no kuburirwa irengero ry'abanenga ubutegetsi bwe muri iki gihugu cya Tanzania, ibyakuruye uburakari bukomeye cyane kuri aba biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hanyuma nk'uko ikinyamakuru cya Akadomo.com cyari kiri imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyabyanditse, nuko abantu babiri bapfiriye mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan yabereye ku mupaka wa Namanga uhuza Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 29 Ukwakira 2025 ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu. Abitabiriye imyigaragambyo bashinja leta ya Tanzania kubuza abanyapolitiki barimo Tundu Lissu guhatana na Perezida Samia. Uwo munsi leta ya Tanzania yashyize umujyi wa Dar es Salaam muri guma mu rugo mu rwego rwo gukumira imyigaragambyo mu masaha y'ijoro, yohereza abapolisi n'abasirikare mu mihanda itandukanye kugira ngo rero bakumire abarenga kuri iri bwiriza. Tariki ya 30 Ukwakira no kuva ku munsi w'ejo hashize, imyigaragambyo yageze mu bice bitandukanye bya Tanzania. Abigaragambya bafunga imihanda, bangiza n'ibikorwa remezo n'inzu z'ubucuruzi ziganjemo ibyamamare byashyigikiye Perezida Samia Suluhu. Ku mupaka wa Namanga, abigaragambya kandi bari bafite uburakari bwinshi cyane barushije imbaraga abapolisi, binjira muri Kenya batangira kwifatanya n'Abanyakenya mu kubatera amabuye, ari nako bakomeza kwangiza ibikorwa remezo. Abaturage ba Kenya bashatse kwambuka umupaka kugira ngo bajye kwifatanya nabo na bagenzi babo mu myigaragambyo, ariko abapolisi babakumiriye. Minisitiri w'umutekano w'imbere Dr Raymond Omolo yasabye Abanyakenya kwirinda kunyuranya n'amategeko bakareka abo muri Tanzania bakikemura ibibazo byabo. Abapolisi ba Tanzania batangiye kurasa mu gikundi cy'abigaragambirizaga ku butaka bwa Kenya. Hapfa babiri bazize ibikomere bikabije nk'uko byemejwe n'umupolisi w'umuyobozi wa polisi mu karere ka Kajiado, Alex Shikondi yasobanuye ko abapfuye bose ari abasore bo muri Tanzania, barimo umwe ufite imyaka 27 n'undi ufite 28. Kugeza ku mugoroba ku itariki 30 Ukwakira, imirambo yabo yari ikiri mu bitaro bya Namanga ku ruhande rwa Kenya. Ibinyamakuru byo muri Kenya byatangaje ko hari Abanyakenya babiri nabo bakomerekeye muri yigaragambyo yo ku mupaka wa Namanga. Umwe mu baturage bari ku mupaka wa Namanga yagize ati, dufite ikibazo kubera ko umwe muri twe yarashwe. Ntituzi impamvu bari kuturasa. Abanyatanzania bari kuturwanya, ariko twebwe Abanyakenya nta kibazo dufitanye nabo. Ati, kubera iki bari kuturasa ku butaka bwacu? Undi yagize ati, polisi iri kurasa Abanyakenya imyuka iryana mu maso n'amasasu ya nyayo. Uyu munsi watubereye mubi. Leta ya Tanzania tariki 29 Ukwakira yasabye abakozi bayo gukorera mu ngo mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Kugeza uyu munsi iri bwiriza riracyakomeje kubahirizwa mu bice bitandukanye byo mu gihugu cya Tanzania, by'umwihariko muri Dar es Salaam, Dodoma n'ahandi hatandukanye mu bice bitandukanye muri Tanzania.